thil tu te chi bai vek ule idol a zota a hei mitin main kan hluta kan intam em mai ni ti chuan he top zana final zana ni a mizau hi aron che pel deulakin ka hria a hei hi engwange inge chan ti chu ka tha chi lem lawa amaro chu thil moi ani berem te kalo ti a an om dan vela hi nakina kan en chawanga nge kan ngai dan te kan soi ho don dia Result kan ei ta e kan puang ngo kan in ring tlang em le nei pui le I mate atu ve ve po hi pakhan ani se an thiam em ani kan ti to kha let's go Mizo Idol season riat na Mizo Idol 2 Emmanuel Remrota tới con sao alom ati om tange alungai nge ti hi she thim han khop maya amaro chuan en thuak hi chuan idol result hian alunga ti oilo mi chu ti mai tur ani a e hi mitam tak ngai vena hlo a enge chan ti hi she chin ani lem lo ni amaro chu kan tha chiang chak thau in kan ringa nakina te po kan na chhawjal tur angai taila thil om le moi chu ni chin ka thlem lo kamara in ran focus chi le ngala awam dan hi chiang kop mai alunga hmel lamba ni zokin ka hria enge in mu ve dan te kha ron soi ula chawme Emmanuel Remrota kan long pui tak zeta tới con sao mi pui le ama ngay na tu asai ngay na tu te kan long pui tak zet zet bok cheu ni ale ti khan pani na chu zam ring tu la valen nei pui ani ku pe ni di lo lo ma ngai nei pui lo pen ma sen ale nei pui ole kan du tok do nanga chuna top nan hian Emmanuel idol ani nuwa azaina ma saber nga tha do na ni chon idol chungchang a hin soi tur tam takomin kan hria so ro pui to kama en boss soya mi puin kan tut em ani tudi la chon just te po an thakop mai amaro chu hemi top thana hi chuan mi zaw hi chuจะสวลdom o ti na kan naya masela chu sawl lo ti pokan om mai thaya a om dan le a cha zia kha kamera in ran focus a kan huang khan hating thil khani a midam takin kan thlir ani ti sia sela ati angka chuan thil om dan le ni dan tur kha chu ron tilang lo se chun na du om khopin ka hria atan zong te atilang em o ti thei tur khopin om dan khan thil a hril thuin ka hria Emmanuel a kan lompui ema nei pui pok an lompuya an kal le zena tura du sang ber kan hlana idol hi alung len thak don khop mai atop nan Emmanuel sani samni le panga mizo idol winner zai moi mai hi kan ngai thale don ani rua te a kan den lai ni te donin thin lai ro kan na e sira men nolin men diam san ma la il hian kam moi ve sim lo ha zong nam ne sin tung rua te in diam thu di zong ne min an lai yêu dài ready để riang kết sang tu đi đó lâu negi ya thu ti min hang song kha yêu thấy re hian in cái ring silo
dòng nắng nè sự nông roa tê tiêm thu đi dòng tê mình lần lại khá cụ thì bé ông u cần judge tê dài rê li nê ria cái trang tu đi tô lâu rê nghi biar thu đi mình lần dòng khá gil thầy rê biar in cơ ring si lâu Emmanuel Laremwata kan lompui takzeta